reka tugaruke ku mikino yarayibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho habayemo gutungurana kwinshi n'ibitangaza byinshi, aho Fluminense yarayisezereye Al Hilal, ibintu tutari twiteguye twese ako byaraye bibaye. Chelsea ikaba yasezereye Palmeiras ku bitego 2-1. Fluminense yarayisezereye tuze Al Hilal ibitego 2-1. Imanche ya Chelsea hamwe na Palmeiras yari imanche ikomeye cyane. Chelsea yagaragaje ubuhanga urebye, kandi Chelsea yitwaye neza muri iyi sezo ishize hamwe n'iyi sezo kironga kitwara neza. Tubonye ishitse na demi finale. Twongeye turebe ngo na Al Hilal yaragerageje cyane muri iyi sezo ishize, kandi no muri iyi sezo agitwereka kuntu yanganyije na Real, Goramo City, none no gushika kuri demi finale. Ku mukino wa Al Hilal na Fluminense ni umukino wari urimo umuvuduko cyane, aho wabonaga Al Hilal ifite gutsinda, ariko Fluminense yavuye inyuma ikubita ibitego 2-1. Al Hilal irataha. Ni ibintu zari bitunguranye cyane kubona Fluminense itsinda Al Hilal. Twarikanze cyane nijoro, twatuzi ko ahubwo Al Hilal ayitkuramo Fluminense, ariko ntitwirengagize ko abanyabrazil batweretse imikinire yabo myiza muri kino gikombe cy'isi, aho wabonaga abanyabrazil bashobora gupushinga bagashika kuri finale. Wabonye ko bitwaye neza cyane. Ngiye bitwaye neza, ariko narebye na Al Hilal yari itwaye neza cyane. Urebye muri ahiganwa yabo ya Arabie Saoudite yaragerageje cyane ishikana kure. Y'abanyamakuru mugize neza cyane kuri izo nkino zaraye zibaye. Twaraye tubonye Chelsea the Blues ibasha kugera muri kimwe cya kabiri demi finale. Rero ikaba izohura n'itimu ya Fluminense, ngira ngo nuko nguko munyamakuru. Iyo rero ni timu yo muri Brazil hamwe niyo mu Bwongereza, ariko kandi Chelsea bivanye Napoli yari iri mu ntibikanganye cyane, kubera ko ni timu isanzwe ifite izina. Kubigeze hariya irabimerita, ahubwo itangaje cyane ya timu yo muri Brazil. Ariko kandi bitangaje cyane, turabona yuko Brazil ifite tala igeze ahantu, ndetse n'abajwere bagize cyane Europe baba bavuye hariya muri Amerika Latine. So rero banyamakuru, reka dusimbire hano ku match aza kuba uno munsi. Hari match akomeye cyane harimo Bayern iraza gukina na PSG. Ino match muri ko mureba mubona ari hiri favori mu byukuri. Ni match ya Bayern na Paris. Paris iri mu bihe byayo, na Bayern ubona ko iri mu bihe byayo. Ni Paris iheruka gutwara igikombe cha Champions League giheruka, iri merita itsinda Inter de Milan. Ni Paris ubona ko ishobora no gutsinda Bayern, ariko ntitwirengagize ko muri izi ligue ishize Bayern mu mapule yakubise Paris igitego 1-0 cha Kibuye. Mu bisanzwe Bayern ni equipe izishobora cyane Paris. Tutirengagije ni equipe izishobora cyane Paris, ariko Paris muri iyi sezo ishize arigaragaje, yatweretse ubuhanga, hamwe no muri iyi sezo yatweretse ku itsinda za Atletico, itsinda n'izindi, ariko yagaragaje imbaraga muri demi finale, muri quart de finale. Dutangare Bayern n'abasezereye, kuko Paris muri iyi sezo irakomeye cyane. So ni match iryoheye kureba n'amaso, ni match twitezemo byinshi twese tutazi, kuko ni match iri bien équilibré. Tituzi za gushuka muri zo, kuko Bayern yoroshe, ifite ba Michael Olise wabaye n'umukinyi w'amapule mu gikombe cy'isi cy'amaklub. Olise umeze neza. Ntidutangare kubona Bayern ikuyemo Paris. Yego munyamakuru, nyine ukiraho, ndetse ba Musiala murazi ko bari bamaze igihe bari mu mvune, ubo bameze neza cyane. Harimo hariya ura musaza uri kusezera Thomas. Ejo bundi cyangwa ejo niho nariko ndeba mu binyamakuru ariko abwira Paris ngo bitonde, baje ndetse batinye timu yabo ikomeye cyane. Murazi ko asanzwe n'ubundi azasereza za Barca igihe babatsinze ibitego 8. Uriya n'umuntu ukoma uzana imitu z'ubukodyo. Rero nje mbona yuko ino match iraza kuba ikomeye cyane. Kubwanje mbona ntovuga ngo uyu ni uza gutsinda cyangwa nguriya, kuko na amatima akomeye cyane ugereranyije n'uburyo ijambo rya mbere PSG niyo iri championa hariya. Ariko kandi mu mateka dusanzwe tuzi kuko Bayern izitsinda Paris, ni ibintu bizwi.
uri kureba rero kuri none ubona ari iyihe timu ishobora gutsinda? So Paris ifite amahirwe cyane, urebye Paris ukuntu igenda yitwara muri ino minsi, ni Paris ifite milieu idahangagwa ubu nyine ku isi, ifite Joao Neves, ikagira Vitinha, ikagira na Fabian Ruiz, abamediateur ubona ko umupira wabo bawushira hasi cyane. ariko tutirengagije na Bayern Munich nafite abamediateur bameze neza n'abataka bameze neza, usibye gusa iri mu bihe bibi, kiratsindwa igatsinda bigoranye cyane, ako ntukangwe nabiriya. Munyamakuru tiratanzwe jaho sino kwemerera kuko twabonye match ya mbere bakinye itsinda ibitego 10. Nta buntu wombwira itimu yatsinze ibitego 10 ndetse ni nayo timu kugeza none usibye City niyo yari irusha ibitsindo, kugeza none je nibaza ko ari nayo timu ifite ibitsindo byinshi hariya muri kira gikombe. Rero kuvuga ngo itsinda nabigoranye je sinshobora kukumva. Oya hariya ibintu bimeze tukangwe nakuri ko yatsinze ibitsindo byinshi, match irashobora kuyikundira bwa mbere ako bwa kabiri ikaza kwinanirwa, kuko twari kubona igitangira kujya yatangiye neza ariko ubu kiraza kumara yayegalize yakubitwa iveri byo zuko. Ariko ntubyirengagize ni Bayern ikomeye, ni Bayern umukinnyi uvamwo uwundi akinjira ntampinduka ubona. Bafite ba Serge Gnabry, ba Kingsley Coman, ba Olize, ni Musiala wabo wagarutse mu bihe byiza, ubona ko anakina neza, tuze kwikanga ubonye Paris itashe. Ndiyo kuko ntitwotangara Paris itashe kuko Paris nayo irakomeye, burya irakomeye Paris, titwo kwikanga ngo Bayern Munich ngo yasezereye cyangwa sango Paris ngo yatsinze ngo uyu Bayern Munich, kuko byose birakomeye. Uyu munsi turaza kubibonera kibuga. Yego none uko bimeze hariya Paris ni timu ihagaze neza cyane, kandi n'umutoza wabo ukomeye wabashe kubesha igikombe cya Champions League batari basanganywe mu mateka yabo, ndetse kugeza n'ubu twabonye yagiye icanto akomeye cyane itsinda amatima akomeye. Rero reka uno munsi tuza kubyitega, muze kubana natwe tuguma tubashikiriza amakuru uko bimeze. Reka dusimbire hariya ku timu ya Real Madrid iza gutana mu mitwe na Dortmund. Rero hariya muri ko mureba mu by'ukuri mubona Real hari itawutse bivaye n'ukuntu tuyimenyereye isanzwe itsinda Dortmund. Je mbona Real muri kimwe cya kabiri bivaye n'ukuntu tuyizi Real. Ubona Real muri kimwe cya kabiri, ariko ntiwirengagize ko ari Borussia Dortmund yaje yiyubatse, yaguze n'abakinyi, igura na Jude Bellingham umukinyi wa hagati, baje kurenforcer milieu, bafite ba Serhou Guirassy umupitere ushize wa Zilike. So tibikanganye kuba Real yosohoka ihiganwa. Real nayo irakomeye isezo, Real irakomeye cyane, yatweretse ubuhanga kundi gitsinda no kuga ishike muri quart de finale, yatweretse ubuhanga. So na Dortmund nayo irakomeye, ariko tutangare Real Madrid isezereye Dortmund. None munyamakuru tuvugisha ukuri, ubona kweri Dortmund yoshobora kwikura ku basore ba Alonso n'ukuntu Alonso nibwo bwa mbere n'umutoza ukomeye twabonye hariya yari ko atsinda za Dortmund, n'umuntu umenyereye ahiganwa niyo akirivamo. Rero kuza gutsinda itimu basanzwe ari mukeba, ni nka mukeba hariya, rero ni ibintu bimworoheye cyane. Kandi Xabi Alonso umumenye yuko ubu nyine yagiye muri timu ikomeye cyane gusumza yari asanzwe arimo, none ashaka yuko yotwara kino gikombe abashe guhesha icubahiro itimu yiwe nawe ubwiwe abashe kugira amanota. Je niko mbona hari ambona kuko Real yamaze gushuka. So ni Real ishobora Dortmund, ariko Dortmund ubu nyine imeze neza cyane. Ni Dortmund ishobora gusezerera buri timu yose ihuye nayo ubu nyine konti imeze neza. Ni Dortmund yerekana imbaraga zayo mu mikinire, ubonye imikinire ukuntu bakina, ni Dortmund yerekana Dortmund nayo imeze neza iyi saison, yari igaragaje hamwe turebye ni saison ishize yabashe gushika kuri quart de finale, ariko nayo yagaragaje ubuhanga. Aho kuri iyi hamwe na Real Madrid, Real nayo irakomeye, turebe gutyo ngo naho ngo idafite amana idazitsinda cyane, ariko Real nayo irakomeye, burya ni izina ryonyine niyo ibifite palmarès cyane gutsinda Dortmund. None umunyamakuru numshije muri ko muvuga muri ubwo buryo, ariko match ntizisa. Uno munsi hashobora gutungurwa tubonye n'ubundi Real isohotse, ariko itimu ufite amahirwe menshi ni Real Madrid. Rero hari ijambo umunyamakuru arakomojeho avuga kuri Jude Bellingham, ndetse akaba n'umuvandimwe wa Bellingham wundi uyikina muri Real Madrid.
Jude Bellingham. Rero bisiguye yuko uno munsi abantu bari biteze kuko baza kubabona mu mupira w'amaguru n'umunsi bakina nabahanganye, ariko byahuriranye Job afite amakarite abiri bitamwemera nkaza gukina. Byababaje abantu benshi, twari twiteze twese ko tuzakubona bose bahanganye. Yego byababaje abantu benshi kabisa kubona abavandimwe babiri badahanganye mu kibuga, n'ibintu byatubabaje twese. Ariko Real Madrid iraza gutsinda. Naje niko mbibona, urebye imikinire ya Xabi Alonso ni Real igumana umupira, si ya Real igendera contre attaque kandi. Ya turabona no munsi kuko izo timu ziraza gutana mu minwe cyangwa se ziraza guhura ku masaha 22 za hano muri Afrika. Hasinzi yuko Paris na Bayern nayo ziza kuhura ngira ngo 18. Ya rero turabatumiriye kugira ngo mubashe kuza kureba zino match. Ni match ziryoshe cyane. Kino gikombe cyatanye kitaryoshe cyane, ariko kuri ubu nyine tuvugana ni gikombe gitegomwe, ndetse amatimu akomeye y'Iburaya azogenda aza guhura no munsi. Muze tuje kureba zira match mwenyine muri bonera, ariko mumenye yuko uno munsi haraza gucu wambaye. Turabashimiye abanyamakuru mwabanye natwe, namwe bakunzi bacu ba Chiviyo Dreams, abakunzi b'inkino turabakunda cyane, tuzoguma tubashikiriza inkino ukuri kwamye. Murakoze cyane.